Ni werigiro bwa kwantuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ninguku watogeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rua iri tariki 27 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chetu akariba kaunti ya Embu ne bachumiritie na kumeneria bunene antu baria bethruite bagikuranga ibao bia leni kivuti biria ni bia kiama kia Mbasa. Ujo ni mukaririgiti wa kiama giki kia Mbasa kaunti ya Embu aria akariba ba bethruite bakiuga bobo burionania ni utongeria buthuku bibi ni ibao biria birethruitwe bikigwata mbaru Rais William Samoei Ruto kiri mambura ja madaraka jaraja kethirwa ja kithithika ndene ya kaunti ya Embu kiumia tuitite. Ni kuonena kiava ni andu a Embu ria marakura billboard iria karibisha president wa Kenya taruvare ava varai na kivao tari guku tauni nironaga kiega muno gia kiama kia mbathi kiria ni kivutia koragwo na ni stakeholder thiini wa Embu county munene muno tutangivota wati gukorwo ni turauga ati stakeholder tekwarokite gwika siasa reni kivuti okite niguo avote gukorwo na kiama kia mbathi wona ciama cionthe ibati nginya ODM gukorwo ikiandika ati ni cia karibisha baba wa taifa thiini wa bururi wetu wa Embu county na niguo tukionania ati twina unity of purpose thiini wa Embu county uguo andu aria marathi magikuraga ivengere cia andu billboard iria ciekiritwo ta kiu kiara ni kirakurirwo tunawakasifu na Embu turende korwo ikindu kimwe na nigetha tuvote gutap maendeleo maria maretetwo ni rais wa Kenya. Ugu ni neta Joshua ningienda kuria atongoria onthe a Embu manyitane na tutuike kindu kimwe tondu gutaina siasa kire twina bata nakio ni maendeleo. Koguo tafadhali andu acio marekirie uguo matineka wega ni wega andu kuvecana gitio na twikare ta Embu tutigekare ta kokwiva andu tuganite tondu mbigi mbondi teo no ese kuonekania ta kodingi mwena wa mbere south kana mbere north ta kwandu mangiatukana nundu ande toitagirire na tugakorwo mbisa teo iva mbisa teko kwina undu munene muno yugite otiga kwenda Embu yetu madaraka makoro maikuo na tukegwa tugikena na niturakenete muno kuona atongoria ni manyitanire wega kurutira andu etu wira gutena ubaguzi no nitumakire muno ni gukorwo ati billboard iria kirito ya mutongoria chairman wa DEP ambayo niyo bus party tukirire twetherete hivyo na iyo ni sign ya utongoria te mwega. Nawe mubunge MC wa Kuorotwa niwe Zipora Kinya uria wizikene muno ta ZKE ndene ya kaunti ya Meru na ethiritwe agitaririria gitumi ugoti bwethirite bukinyia ndene ya kaunti ya Meru aria nkuruki ethiritwe agitaririria bubu ni kumania na migambo ya gavana Kawira Mwangaza uria wethiritwe akigweta ati gutimu biashara ubatere kwithirwa akigita ugoti wona gwakinya Thaa 10 cia ugoro aria ethiritwe akiuga biashara baraba inge bachuma iria kwithirwa bakiendia into biao Thaa 10 na kwa ububu bukethirwa bukinyia muno kigina ya kaunti ya Meru nkuruki nethiritu agitaririria akagwatanira na seneta wa Meru Kathuri Murungi kiriuge bwawe bwa gutigira kaunti utumiri bwa kigina ndene ya kaunti ya Meru ni bukwithirwa bukithujwa thene Meru county na ingucokeria CC wa finance Madam Kathono Katho mono nuntu we araia majaratiri documents ira to receive te assembly iriuga na ndaigweta annual development plan na the physical strategy paper ya budget ya 2023-2024 iriuga thine Meru county kwithira Meru county tutimba kuthurania ushuru bongani iu ni othine era twine Meru county endi utenda kuga bou na thine wigu oretere ngavana ntukwira wathurero werere antu bakare ushuru wa werere antu kamemene wauga antu bakare ushuru na ushuru bukothuranwa kuma Thaa 10 gwitia ekoro thokone beja Thaa 11 antu baku baanire na igworetete thina icionthe ende wetagi kamera ukairia antu gacogo bwana zibiwe ogatiga babukuga Pastor Ezekiel bokatia twina ba Pastor Ezekiel na ba Makensi baba inge ndene Meru county ndenda kuga atiri auto akinya gavana nguge oversight tukarita teke oni nde member county assembly nkenda kuga county assembly ya Meru
batwe twina muntu tukai tungi bakai bangi bakuga ibagwita gonka ende batwe tugite twe tutionka tugakama etheki no nto twakama iro tukarumia iro tugakundia bira tugakama Ameru. Number 2 kana bonge ngavana bori atiri riria ugwe ukwira members ba county assembly bagetia statements no nto itwagwatanire kere ngwataniro kugurana akwimurano twathithiria gaimbi utikugwatanira kurio gukurigiria roho ya oversight statements tugetia mwanka miaka 5 statement cio ritingugibwa county ya Meru tugetia miaka 5 no roka ukauga tugetia tugapambana no virivyo kwou ingocokeria kathuri nkatho mono ni untu bwa kuuga agatugwatia ngugi oversight na tunamkaribisha Meru County na turenda kuthithia oversight egana kwegana no te muntu ugatu threaten uti muntu ugatu intimidate na atongeria bonthe ba Meru tukagwata nabo kuma bonthe bara bathuri na inya bara batithuri nikenda Meru County geta boega. Nawe munini wa Chibo wa Ntwambwe niwe Romano Mwenda nethiritu agitaririria ana baba ingi bakurandaranda mitaene ni bethiritu bakiongereka bonene taunini ya Lare na thokone ingi arethiritu akiuga ana baba ingi nandi bakethirwa bakiuma rukanja chao amwe na kinya kwithirwa bagita cukuru nikenda bethirwa bagita thokone iji kagiteni ukaona ethiritu akiuga kuri na mubango jwa guchokia ana baba kirinja chao ni untu baingi ni ageni. Nikankwenda kuwa ati Romano Mwenda amuchiri ne munini wa Chibo wa Ntwambwe na nwe Chibo mugwatiri imwanka athaino akiri location ino nara aibumiretie na kuga ati ana abaingi baba kuonekana bakirandaranda ataoni ya Lare babatiri kwithira bakithuchwa matagaria na guchokwa ameji nikenda abatia ukujire kinya ana abangi bakwe guchoka kuthungira taoni nokia kuolelia muno tauni ya na barabara kuo kambue tiva kiri barabara ku baingi kambue tiva Lare division ana barabara ingi bae kuraya na nitobwithi nitolelete buna tukona only that kinyabo nabo nitukweria ura gukombekana no tugakolelia naba bakucha kinya barabara tu ba MCA bakucha na mwanka nabo beye town so kintu kira kiri neto mini kwina mupango yuri ona nyumba 10 ya Lare market twina mupango batongeretwe ni muntu witwa Musafiri kwina mupango wa kusaka na bara bonthe na twatethirwa tuketha twina conjunction na deputy hospindi na kinya ACC1 kwina ngwatanirwe rio na turendo bashaka bonthe acengaririo na tukaromba kinya CDF kinya yongari nikenda na bara bonthe omwana tumwendire kirisibu oke omwana kirisibu umete omwana tumwendire kirisibu umete nonto tukiaguria muriire yu kinya bara betu twina bomuche tukumenyera bakaura kuringana noe kurekeria ana babanjire kurandaranda taoni ikiuga atema kinya ana abaingi baremwe kuthoma na kwa uwa kiruta ambeto akinya kiri ana ababongwa ukaya kwithirwa mwana na kumenya muciari wake no remetwe ikumuthomithia kana regete na ringa ripoti kiri we no akayuchia matagaria amonthe mama kwendekana nikenda gutigira mwana uju na kuthoma kuromba mwana wenthe na mbithire aramuchie kwa kaulune eya anthitangire ithe na ina barete kumwende cukuru kana anthitangire muntu wenthe urobati kwithira amwenda cukuru eya anthitangire we na nkathikiria mwana u nontu aciari ni baite wirimino na ni nkayukia nditiro cia mwana ora na kirasi kirathoma na cukuru irathoma na ni ngagikisha ngo itakiri mwarimu aumpa ruono rwa mwana ora mwana uendelea alafu ndiyukiria muciari kinya tauni na utebio ngethirwa angikira ripoti ra mwana ampa ni ekethirwa iri ucaindibwa obu muciari unaremetwe kuma Ntwambwe Igembe North Betan Class Chabare. Nawe mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi nethiritu ya kimeneria bonene nkiama gya kuandika arimu gya TSC akiuga kiama giki gite kwithirwa gikithikira matetaja arimu mono bakuma kaunti ya Meru bara bethiritwe bakiromba kwithirwa bakithamwa kuma kaunti ne Muturi ya Isiolo. Mwirigi ariuga arimu baingi kuma kirigisigo kiawe ni bethiritwe bagimukinyiria ati ni bagukurukira kinyamara giki nene kuma kaunti neji ya Isiolo. Aria nkuruki ethiritu akiuga muba
mubango jwa kuthamithia arimu nio delocalization ethiritwe kirungi kwa mwaka muthiru na kwou ontu bobo ni bubatere kwithirwa bukithingatirwa. Anthony Kathenya ni agutumenyithia chio. Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ni amenelete thirikari nene gwitubira nkiama ya wandikani ya TSC ni kila kuganio kulega kwithikira kililo kiarimu baingi baraba kuthomithia kaunti ya Isiolo na kaunti ingi baumite kaunti ya Meru. Kulingana na John Paul arimu baba ithirito bakiromba basokua kuthomithia kaunti ya Meru ino ni nyumba yabo kwithirwa bate kwiganirwa na gutungatwa wega kule bari. Mutaratara jo wandikani kaunti ingi watejanirwe ni thirikari mwaka muthiru. John Paul akiulagia niki gitumi mpaka thaino thirikari itikuthikiria arimu baba na kubasokia kaunti ya Meru. Kulingana na mubungo jo Igembe South ni bambirite wikalande na tongole bangi ba kaunti ya Meru kenda kwaleria na gutigila thineno ikuthikirwa. Thirikari ne ombere kwithira last year ikiamurisha mantu ya delocalization arimu bombe kwithira bechoka na ro bomba kwithira bakiritanira kakwo na untu bombe ta kesi no bombe ta kwithira turao kesi nkiruki yere kwendelea na ro shakaola dene ya county ya Isiolo na ro ra Meru aritani baguma Meru bakurtangue na nara bakurtangue batena freedom na ro bedrita bakinyelo na bati utambua kwethia ni arimu na ngwete kia Ministry of Education kwina officers barora be kundene ya counties yebo county directors by education na sub county directors by education barora be ndene antureje na ngwete kia Amero bedrita bakioria twanya togomba kwethira baki choku na ro baumite lakini kwa tuka bado utambuliwa na bakira wa otea tongore bo benabo na tende na Isiolo ake inya county sire inge Amero batromba kwethira be choka school chiona ro bomba kwethira kana ro baumite na tugenda kumenya kwethira antu bao ba education sub county education officer na county director o education kwethira kae munene inkiruki ya ora wanekanire onda ya antu bomba kwethira ba isoka nturene na ro bombite kwethira bakiuma. Kulingana na John Paul magamba maingi male amukirite maumite gicigo bunge kiae na ni akulia tongore ba mathomo kaunti ya Isiolo na konge kuthingatira watho bwa thirikari nene. Ntiyo yo choka nturene ni arimu baba inge muno na kesi mbinge cia Igembe South na ngwitikia the same cases ndene ya Meru county onde kari urekari na bautu tukari ya leaders no to this week twatrimana na twakara ndi tuketha twina kikao kietu tukomba kwitha tukiarire mantu yao kwa kina na kuomba kwitha tuyathiatira kuma ki end office Nairobi kwitha tukimenya kwethira Meru kabe ari munusu ka imbibie na thina ke andikani bo barora bombite kwitha be batongorire ne sub county level na ndene county level. Kuma last year ari mu bethe be choka nture ne chuo kuma delocalization ikwa abolished na ngwetikia kuringana na mtu wake akwithira akiva sio environment ira kurutira ngui ati satisfied nyo na haka express interest na kwenda kwithira esoka na rora kuwa umite kenda umba kwithira aita kurutira wa Kenya ngui nao na hapati kwithira aita kiru na kai wa that freedom akaomba kwithira echoka na akaomba kwithira akirutira ngui nao ati kwa coerced no to by the way dairora muntu akanjirio weta sijui nywele ngumu ngwetikia ikumaanisha muntu watu utambua na nyogetho githomithia cha mwana oke mwana utira utambua na antu bahu baba kuthira bagumiza arimu na watiri menya arimu bakomba kwithia bagoro wanture ne irora na ikyo kintu kirora tukwenda kwithia tuki prevent tugaria leaders. Kuma muji munene Nairobi Bitantoni rangi wa Kathenya. Ni kuma kiri rugono runi otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Meru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika. CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Rubis Petrol Station second floor store 39 nio mutethia waku. Turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kuma rongo njondu kene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaijiri cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro. Itwe
twendagia na magurija wholesale na retail. Rionga ndukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 213 kenda kugwata Nteto nkuruki. Kethira uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri. Uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na magurija tukwinyiria mubukojo waku. Tugwate kiri Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngoko gwatogeni oringi kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki kambu ike kienine aria kiri muchetho jwa ikabu Kenya Ports Authority nithiritwe kiura Equity Bank kiri muchetho jwa utuku akienine kia Nyayo. What a bucket by Catherine Okoch. They said Angalao leo cameraman Evergreen for my MVP and Electric goes for the three. Man! Big three by Electric. Victor Electric Chieng. Off to the races. Nico goal. Martin Kitongo takes the ball. Drop by and goes for the three. And made. Bachi to Lennox, third of the three, Fidel Muga, basket good. Shibachi, number 7, KPA, gives it to Nixon a goal, third of the turn, stripped, and basket good. Nairobi misses you. Back to the game, Mwangi, looking for Boshire, goes for the three, makes it big by Johnny Bravo. And a block shot is a block.
Stars ni umete ngoru ya imwe kwa imwe bagetetha na Kenya Police kienine okiu kia Nyayo Stadium kiri muchetho jwa FKF. Nimefanya kila kitu kwa mazoezi, nilijua nataka kuona leo vijana wanamaliza kazi. So tasema pia nita blame timu yangu, chances, we have created so many chances, lakini unapata tumepata moja tu. Kile nitasema nitajaribu kusukuma timu, maana ligi bado haijaisha. Nitasema ni vijana wangu, nitarudia tena kusema vijana wangu, baada ya concede goal wamekuja sijui nini kimewaingia, unaona, na kikawapa nguvu ulinzi, wakakuja wakaona kuwa wanaweza pata matokeo hapa. Ndio unaona wamekuja, walijua kwanza matokeo hawana. Walijua matokeo hawana, lakini baada ya kufunga Itiang kufunga ile goli liliwaleta kwa mchezo na wakajiamini kuwa wanaweza. Dakika 10 za mwisho nasema kuwa wamecheza na wasting time, wamejaribu, maana washapata goli moja ni kuweza kuzuia na kugawanya hii point. Lakini kile nitasema ni vijana wangu, maana bado tarudi drawing board, tujaribu kusukuma tuweze kuona, maana hizo chances, we have created so many chances na zote zilikuwa ndani ya D. So kile nitasema siwezi laumu, kile nitasema ni kuendelea mimi kama kocha kuwasukuma kuweza kupata matokeo kwa mechi zinazokuja. Mechi imekuwa ngumu, it was so tactical, but kitu nasema first half Police walikuwa na upper hand. Walianza vizuri, but nashukuru boys wangu tumejaribu ku maintain, contain the first 20 minutes. Then ukiangalia ball first half ilikuwa yao, second half ilikuwa yetu. So it was a game when first half you don't utilize your chance, second half you pay. For me game ya leo ni kuna plus cause tukiconsider tulipoteza game against Bidco, kapoteza against Tusker, a draw is a plus ambao unaenda pole. So next tuko na Gor, tunataka tupate ushindi. At least tukiluzingi kwa game 3 in a row ambao si poa sana hata kwa progress, na pia ukiangalia table ingekuwa kwetu tumepoteza kabisa. So draw, nashukuru because pia nimedraw na worthy opponents, imekuwa iko tu sawa. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itanambere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Beta MAUREEN Kinya.